Ikipe ya APR FC ikomeje imyitozo n'abakinyi bayo bose, abakinyi bakomeye kandi bafite imbaraga biteguye kuba bakora byinshi cyane kuri ikipe ya APR. Abo bakinyi APR izifashisha muri Kagame Sekafa Cup izatangira ku itariki 9, bose bakoze imyitozo uretse umukinyi umwe uri buze ko yagera ku kibuga cy'indege i Kanombe ku isaha 5 uyu munsi, naho umwe mu banyamakuru bacu bizewe kandi bakorera ku gihe nawe akaba ariyo. Utarakana subscribe ibanga no gukana subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byiza tukugeza umunsi ku wundi. Ikipe ya APR Nyamukandagira iri kubaka ibintu bikomeye cyane kandi ibintu izakomeza kubaka ngo guhera uyu munsi wa none kugeza n'indi minsi yose. APR mu butasi bwacu twageze ku kibuga cy'imyitozo cya Shorongi Stade Ikirenga. Ibyari byemewe gufata video ariko umva iyi operation neza ya APR. APR ifite ubushobozi bwo gutwara Kagame Sekafa Cup. Ngendeye ku bakinyi bayo yaguze harimo bita Lamdi, bita Saido, Dauda, Yusuf, abakaba abakinyi APR igomba kubakiraho, ndetse n'abandi baguzwe n'ikipe harimo n'abanige na Clement, harimo ba Yunus, harimo ba Areba Kawe ntagashobora kuzabanzamo kuko hari n'undi mukinyi ugiye kuza gutanga akazi kuri Bawoma. Urumva ko ni ikipe ikomeye. Mbere yuko twinjira muri ayo makuru, reka manze ba breakingire yuko ikipe ya Police imaze gusinyisha umukinyi w'umugande ariko usanzwe ukinira ikipe yo muri Kongo, akaba amaze kwisinyira amasezerano y'imyaka 2, akaba ari nimero 10 uje gutanga akazi gakomeye cyane kuri Muhajiri. Uwo mukinyi ninde, amateka ye nayahe, byose turibuze kugenda tubiganiraho ku musozo w'iki kiganiro. Reka mbabwiye ko ikipe ya Rayon Sport mu badamu nayo yamaze kongera amasezerano abakinyi 2. Harimo obita Joseline Mukandaganira ndetse no bita Androsen Uwase, nabo bakaba bamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2, bongeye amasezerano kandi akaba ari n'abakinyi basanzwe bakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Reka mbabwire ko ikipe ya Gasogi United nayo yamanuye intwaro 2, striker bullet. Striker bullet kabisa, akaba yamanuye ndetse n'undi mukinyi. Uwo mukinyi striker bullet akaba ari umukinyi uturutse muri Congo Brazzaville, ndetse ikaba yamanuye n'undi mukinyi uturutse muri Maroc ariko uvuka muri Mali, nawe ugiye kuza guca agahigo muri ikipe ya Gasogi United. Urumva rero Gasogi United iri kugenda nayo yiyubaka cyane 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 kabisa. Amakipe yose hano mu gihugu cy'u Rwanda ari kugenda yiyubaka neza cyane. Kwikomereza rero n'ikipe yacu ariyo Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Abakinyi bose bakoze imyitozo uretse umukinyi umwe uri buze kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kanombe. Uwo mukinyi akaba ashobora kuzahembwa ibihumbi 7,300 by'idolari bya buri kwezi. Reka mbabwire amwe mu makuru dukesha umunyamakuru wo kuri Radio Rwanda Rugangura Axel, yemeje neza adashidikanya ko payroll y'ikipe ya APR ishobora kuzakabaka muri miliyoni 8 z'idolari. Ubwo ni miliyari 8 z'amanyarwanda zirengaho hafi miliyari 9. Urumva rero APR ifite byinshi igiye gukora. Rero bazanye icyo bita robot training, bazanye amarobo yo gukoreraho imyitozo cyane cyane ku bazamu, aho bashiramo baro yo ubwa ikitupa bitewe na angle bapimye kugira ngo bongerere ubushobozi uwo bita Pavel Nzira.
ndetse n'uwo bita Ishimwe ndetse na Ruhamya Nkiko, abakinnyi abanyezamu ba APR. Kandi niko ikipe ya APR ikomeje kugenda yubaka ubusatirizi, ubudefanse bwayo, uwo bita Lamputi Mwisasu, uwo bita Saido Dawuda Yusufu Mwisasu. Bro, APR yakoze akazi gakomeye. Nimvuga ngo gakomeye wumve ko ari akazi gakomeye kakozwe n'ikipe ya APR. Kandi koko reka APR ikomeze ikore akazi katoroshe kandi gakomeye. APR ni ikipe y'ingabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. APR bavuga ko ifite byose ikeneye kandi kigomba kugaragaza koko ifite byose ikeneye muri shampiyona yacu y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. APR rero ikomeje guca impaka isinyisha abakinnyi beza bakomeye ndetse n'abakinnyi bahamya umupira. Navuga ko aya makipe agiye kurya umuba w'ibitego. Aya makipe yo mu Rwanda. Kuko na chairman w'ikipe ya APR ubwe aratangaza ko APR mwabonye atari yo APR akeneye, aho bwa APR muzayibona muri Mapinduzi. Nibyo koko none turi ku kibuga cy'imyitozo hano mu Nzove. Ikipe ya Rayon Sport noneho ikoze impinduka. Ikipe ya Rayon Sport kije murajahe. Ikipe ya Rayon Sport imanukanye abakinnyi barurangiza uyu munsi bari barimo batambagizwa stade, ntago bakoze imyitozo. Ariko Rayon Sport noneho hari amakuru y'ibanga arimo ku bakinnyi Rayon Sport iri kugenda imanura ndetse n'abakinnyi Rayon Sport iri kugenda igura bitandukanye n'ibyo n'amakuru twebwe ubwacu twari dufite kuri Rayon Sport. Rayon Sport Perezida OS Jean Fidel ntabwo akari kugenda akora ibintu bye bucece mu gace bitewe n'ibyo ndi kubona. Iyi ni Dara TV show kabisa yamaze kwitwa NV Empire cyangwa se NV Empire kabisa. Reka nze mbabwire ko turi kumwe gatanu ku kandi wote nakana subscribe ibanga no gukana subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tukugezaho meza ya buri munsi. Ikipe ya Rayon Sport rero ikoze agashya muri uyu mugoroba, ikoze agashya. Reka manze mpere kuri Rayon Sport Women Football Club. Ikipe y'abagore ikaba imaze kongerera amasezerano, kabisa abakinnyi babiri harimo uwo bita Androsene wamaze kuba yakongererwa amasezerano ndetse na myugariro w'ikipe ya Rayon Sport Women Football Club bakaba bongerewe amasezerano y'imyaka 2 muri ikipe ya Rayon Sport. Abo bamaze kongererwa amasezerano rero mu ikipe y'abadamu, uwa mbere bamwita Joseline Mukandaganira ndetse undi bamwita Androsene Uwase, bakabongerewe amasezerano y'imyaka 2 bakinira ikipe ya Rayon Sport, dore ko ari n'abakinyi basanzwe bakina mu ikipe y'igihugu y'abadamu ariyo Amavubi. Anariko kandi dukomeza kunyarukira kuri uyu mugabo Perezida Uwayesu Jean Fidel ndetse n'ibyo namenye Patrick yagiye aganira n'abakinyi aribyo none hangiye kuba nabatangariza cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Reka nza twikomereze rero, ariko ntimujye kure kuko ibyo nza kubabwira nibyo byinshi. Uwo bita namenye Patrick yavuze ko sezo ishize ubwo bari batangiye kugurisha ibikoresho by'ikipe bacuruje miliyoni zisaga 100 muri Rayon Sport. Muri iki gikorwa kandi noneho avuga ko uwo bita Jackson Lununga baganiriye ariko hari ibyo batumvikanyeho, akaba yarababwiye ko bategereza akabanza kuva muri CHAN. Kandi namenye Patrick akomeza avuga no ku muzamu wabahuje
wakinye kuri match ya Rayon Sport ndetse na APR. Uyu munyezamu Patience wasinyiye ikipe ya Rayon Sport mu mwaka ushize w'imikino yakinaga mu ikipe y'Amagaju. Uyu munyezamu afite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbabwire ko uyu munyezamu hari byinshi nk'ikipe ya Rayon Sport irimo iragenderaho mu gutoranya ndetse no kugura abakinnyi ku isoko gigura n'igurisha. Ibyo rero Rayon Sport iri kugenderaho muri iki gihe nibyo bituma Rayon Sport ngizabicyaye ijyana. Ariko si icyo gusa, amakuru namenye Rayon Sport yicariye ikintu. Perezida Owesu Jean Fidel ujyumutinya kabisa, afashe intwari iturutse muri Kameruni arayimanura hano mu Rwanda, ahije gukora udusha turenze hano mu gihugu cy'u Rwanda muri Rayon Sport. Umva diru rero uko imeze, ariko ntaragiye kurereka mbabwire ko breaking news, iyi ni breaking news. Ikipe ya Police FC imaze gusinyisha imyaka 2 namba 10 nimero 10 kuva muri FC Saint-Eloi Rupopo yo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ukomoka mu gihugu cy'Ubugande, yitwa Alan Katerega. Niwe uje guhereza Muhajiri akazi. Breaking news kabisa, anyekuye kwa Anta ni umunyamakuru ufite ama breaking news hano mu gihugu cy'u Rwanda, bujya tuje tumwemera. Rero iyo akaba ari breaking news nkuye iwe, urumva ko ni amakuru yizewe. Uwo bita Migiwe yamaze gusinya imyaka 2 mu ikipe ya Muhazi United, akaba rero agiye gukina umwaka ngumuzamu wungirije muri Muhazi United. Rero reka mabwira yuko ikipe ya Gasogi United yamanuye intwaro. Uwo bita striker Bullet Barokuru w'umukongomani w'imyaka 27 kandi yaguze umukinyi wo hagati Osimhen Dambuya w'imyaka 26 ukomoka muri Mali avuye muri Maroc. Andi Gasogi United yo yamaze gutangaza ko igiye kubaka ikipe ikomeye ariko ishingiye ku batoya ku bana batarengeje imyaka 21 y'amavuko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twikomereze n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport izanye intwaro ebyiri, intwaro imwe iturutse muri Malawi, ini intwaro iturutse muri Senegal, hari n'indi ntwaro izagera hano kuwa gatanu iturutse muri Maroc. Akaba ari abakinnyi batanzwe na ya company ishinzwe gushakira abakinnyi ya agent ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero impaka ziracitse mu Nzove, nta yindi kipe igomba kuvugwayo uretse Rayon Sport. Bimpaze ngo baze Rayon Sport ngo yakaniye